Hello everyone, welcome back to the channel. I get invited to go visit my neighbor. I want to take you guys along with me, so what they have done so far with his farm. Alright guys, let's go. So I can just walk. If you can see, his home is over there, the red roof. I think he built that farmhouse just for his retirement, and he also have a home in the city in Siem Reap. And this morning I do cut the grass on this side. Look nice and clean, huh? Not bad. It's for my exercise. He grow. This is the most hardwood tree. It's the This is beautiful retirement home. He's my neighbor. And look at you guys love his house. So that's his retirement home. When he retires, he's gonna come here and spend a lot of times here. Oh, look at them, guy. Look at this. Amazing. Oh yeah. This is Thomachit Palai. The sọ srau. Oh, this top coal. Oh, this salad. Spy. Spy nhanh. Oh, nó giúp thứ ai nhầm. Ngào. Okay. Ngào chịu. Đào sầu nè. Bạ. Slá nó đôi lỏ nữa. Lần khiêu mà nó. Ní slá nè. Ní slá khmai nè. Ní tờ bài. Oh yeah, mơ tờ bài. Look at this. Oh my god, fly already. Ní đi tờ bài lương à? Bài dân à? Oh okay. Nó đam Kroj say cái Kroj cái nhanh Kroj chma nè. Oh okay. Nó tờ lưng tưng. So he got everything. He got the bài tiệp. Kroj. Oh my god, this is the Patria. Oh my goodness. Oh yeah. So what he did, he raised up the ground in order for him to grow the edible fruit. Unlike my farm was flat to the ground. So whenever the rainy season came and it flooded the whole thing for 2 or 3 maybe a month or so, so all the edible fruit roots rotten and killed. And it looks very nice. Oh my goodness. Oh, maintain it. Amazing. And this is Rumdul. Oh, Karumdul. Oh my goodness, this is my favorite right here. Dam chê banana. This chê banana. Number. Oh yeah, look at this. Wow. Look at how big the tree is. Huge. Very healthy. Chi ảnh mòn này. Mùi cám. Chinh lông à? Chinh lông đã chi ảnh mòn. Okay, good, yeah. Anh ấy ở trâu ca raise up nè. Ở trâu ca lược đầy đôi này nè. So he got the rain tree guys over here too. And he machnam the rain. Machnam. Oh wow. That's look like 2 years drain. So he got about cao sấp đám drain. Ba? 20 đám này. Oh okay, mơ tới đôi trào nữa. Ní pê việc thông nhầm oi nè. Pê plái nè. So
អានេះទឹមដាំក្រោយ បាទនេះតាមដាំតាមបាន Okay yeah អូលែ ជួស so មួយទៀត you get the rain and banana why អានេះហេតុអីបានដាំអានេះ វាចន្លោះទៅវា ចន្លោះ ជួយជា តិចអូខេ ជួយជាហើយណាមួយទៀតត្រេនវាអត់តាន់ធំទេ អូខេ ត្រេនវាអត់តាន់ធំយើងដាក់ចេកអញ្ចឹងទៅយើងបានចេក បានផលចេកផង បំត្រេនធំបានយើងអត់ទុកអី អូខេ so អានេះចេកអីចេកដំបង ចេកកមួនអីទេដឹង អូចេកអូខេចុះណាអីគេអាលឹកហ៎ នេះលឹក អានេះដាំអីគេ អានេះសាម៉ាវ សាម៉ាវអូខេផ្លែបានផ្លែហើយនៅ នៅ ហ៎ Okay so every tree I saw this អាហ្នឹងដាក់ថ្នាំកន្លាតកុំឲ្យ ដាក់ so វាមកតែឥឡូវអស់ហើយ okay so this is protecting from insects yeah and look at this អានេះគេអាក្រោមហ្នឹងគេយកអីទ្រាប់វាហ្នឹងហើយអូនេះប្រេះបាត់ហើយនេះ yeah លួយ wow so his land is about 1.7 កលែន នេះកលែន អាកលែនផ្លែ ដូចផ្លែមានធំហ្នឹង អូ yeah កលែន ជួននេះ អូខេសិតតែកលែនណា អត់ទេជួនអានេះកលែនមួយជួននេះ មួយជួននឹងល្មុតអូខេ wow it's all raised above the ground so ground នេះយកពីខាងណាមកនេះ យើងដឹកមក នេះ គេ មក ពីខាងចិត្តភ្នំកលែនមក ចិត្តភ្នំកលែនបើដីយើងនេះប្រហែលជាមិនបានល្អដល់ប៉ុណ្ណេះណា បាទ អូខេ អត់ទេយើងដាក់ ផ្លែអីនេះដើមអី ដើមភ្ញៀវ ភ្ញៀវអូភ្ញៀវអូខេ ភ្ញៀវមួយជួន There's a lot of ភ្ញៀវ 5 ដើម 5ដើម ហើយមួយឆ្នាំនេះញ៉ាំអស់អត់ Oh my god so this is អានេះ burr ណា burr បងក៏ burr ច្បាស់ បាទនេះ I love burr is very good អានេះបន្លែធម្មជាតិអត់មានជីទៅចេកតឿ ចេកតឿណាំវ៉ាតឿ ណាំវ៉ាតឿ Oh yes look at this អានេះតសក់ស្រូវ Oh yes ហ្នឹងអីគេ Oh wow look at that អានេះតសក់ស្រូវអាធំ Wow នេះទុំអត់ហើយនេះ Wow look at that តសក់ស្រូវនោះមួយទៀត Oh wow ពីរទៀតនៅខាងនោះអូនៅនោះទៀតអូច្រើនណាស់អានេះកាលខ្ញុំពីក្មេងគេកាត់វាទូចទៅយកលាយមួយទឹកដោះគោទឹកកកស្ករនិយាយពីឆ្ងាញ់អូដល់សូកាលហ្នឹងអត់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ Look at this អានេះទុំណាចិត្តទុំនេះចាស់នេះ Yeah អានេះចេកណាំវ៉ាតឿបងប្អូន It's slippery Wow អូនេះកលយកអីកល So this is just for the food ទ្របនេះ7ទឿដែរ ដើមពើដាំវាត្រួយ អូដល់យកត្រួយជូនេះទ្របចេកណាំវ៉ាទឿទ្របមានតាំងពីសដែកlong beans 7ទឹកអូនេះ7ទឹកហ៎ បាទ7ទឹក អូខេដាក់មកជួរផ្លូវ7ទឹក seem to be good ល្អមើលទៅដីហ្នឹងដូចត្រូវ7ទឹកដែរណាអត់7ទឹកសៀមអូខេអា7ទឹកធំបាទអូខេអូនេះអញ្ចឹងនេះគុំមិនល្អនេះ ដាក់គុំចេះល្អណា បាទដាក់ច្រើនទេវាអត់ ណែនៅវាទៅដើមជាតិនេះអូ this is my favorite right here this is my favorite នេះឆាក្តៅអូ when I was in the state whenever I see the ម្រះព្រៅទិញមួយដុំវាប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាមួយដុំប៉ុណ្ណេះ$6 passion fruit oh my goodness how big it is you see in the market the passion fruit is so small but this is huge oh
Tôm bạt này nè. Alright guys, so you enjoy the farm. This is a retirement farm for him. Anh ít đau mấy kìa. Cái nhung. Oh my god. This is guys very expensive tree. This is Tlangalo look. Yeah. Tlangalo look bong. It's expensive more than a beef. Psycho. And this is a nature tree. Anh ấy đam trai chứ. Mình đam bờ pê á. Ok. Đặt cầm mồi. Ok. Ok. Now nhóm lưu tập cái dây trong phần nào never see the tree, so now I saw it. You guys hear that? Papel. Wow. Anh ấy mặt đanh nhé. Anh ấy dơ thơ ấy. Nó cái khơi chúa thơ mà chú. Mà chú à? Cái tui nữa nghe. Pen về đây. Miếng crop đây. Ok. Nhóm đâm viên tụ tới cái thơ mà chú. Nhóm ngon rừng đồn. Chứ đồn ấy cặp với nhỉ. Đừng cái tịnh ấy. Chẳng à? Cái bọ chẳng nè. Mà cái class ta kêu mọi bọ đây, cái nhà class YouTube class cái đạo bọ cho nhà. Ok. Looks good. Mặt đanh, yeah. Đó là pel. So he have his home no teh miền no Siem Reap nè. Teh này miền Siem Reap. Hơi teh này chia teh trồng ca, hai cài. He built his home for his like a farmhouse, like a getaway farm. And he, oh my god. Anh ấy kết hợp đâm sợi bón đây khang. Ní hả? Đâm sợi. Đâm sợi vinh. Chăng à? Năm cào vậy, bao này đây. Oh wow. And a lot of the chăn ti nó thơ mày. Đâm cho lọ chăn ti nó nghe. Chăn ti họ cặp chào khá là. Chăng à? Ok. Look at the anh ấy mày corridor. Anh đang vài tiêm. Vài thay vậy? Oh wow, look at that. They have flower already. This is amazing. Wow. Anh ấy say gini. Tiếp perang. Tiếp thom đó nghe. Chú em nè. Okay. So at evening time, he's come here and spend the time walking along his pond. Oh, a lot. Man, everywhere. So this is very nice. Look at how big this one right here. Nấu sốc nhom nấu, a lot get miên crop đấy. Đăng kịch thợ ấy vậy. Bà. Thôm à. Bà. Nhằm tinh mùi nó chuông cao tâu cao chỉ non nhom nó với tầm lại tờ pram ri lấy vậy. Lật muối thôm á. Với thao đài. Nè, cá bông bồn ơi, look at that. So small, tiệp hơi miên ca 300 tàu thơ tập bụng bè nấu lơ. Anh ấy spring. I know for sure. Anh ấy spring đó có bấy à? Spring sọc kia. Oh, spring Malay à? Oh, ok. Em nè. Em nữa. Thùng nữa. Đờm chứ thùng á, dàn tôi nó pan mê đai. Pico lợn. Oh my goodness. That's what I'm dreaming of, to have this farm with the home, with the ponds, with the edible tree. Let's go upstairs, guys. Oh wow. Whoa, wow. He got his swing over here. Get AC machine, and he got the screen. He opened the front door, the back door.
the windows so the air can move freely, and this is the bathroom here មនុស្សភាគច្រើនចង់បានជីវិតបែបនេះណា yeah so it's beautiful out here, especially at night. I love his house, and this is the one of them is the most beautiful getaway home or retirement home, whatever you call, guys. So that's it for this video. Thank you for watching. See you at the next video. Bye bye.